Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Kum sibenta ban penurlong ya gajing angno jongi paitba kathain Nongthyllep hagan riu tarik unai lor arajar arpoar ulampang jonga yeng dorbar thawan gejela ubalong ru MLA jonga Mairang constituency uba Metbah Lyngdoh ula Plie paitba ya ga Nongthyllep Health Sub Center haga program bala pelong da ka office jonga District Medical and Health Officer West Khasi Hills District harengkat gajing etrelang jonga Directorate of Health Services MI Meghalaya bat ke Health Engineering Wing Meghalaya Shillong. Hagani singi la sakhi Lyngdoh MDC uba Bats Cameron tatiang UCM kahima Nongklau upa PM simle u Deputy Commissioner jonga Eastern West Khasi Hills District uba W Nongthyllep u Superintendent of Police uba MBCM ki officer jonga kitnat trekam beper jonga sarkar ki nongyalam shnong utrai jaka ubala ais ngobha bantai yakani ka Health Sub Center uba Shrim Nongbri bat giwe Laban kedau hang ni baga jingdon jonga Nongthyllep Sub Center kala ajing syakri syaki paitba hagaba sumar yaki long kemi kiba armen bad yaki kelung ban ai injektika yaki kelung bad ban examen yaki jingdon jong gino gijingpang kiba yabet bad bam yabet hagi nongpang kiba wan pak sumar ban Plie ya kanika Sub Center hanya po Nongthyllep bad di kada kala kap yo ni kiba Balik nak ingin dengar aku apa kali saya Sub Center level Plie Ward. Kemau ba. Kajin Plie ya, kajin yo ya ka Eastern West Khasi Hills District. Kalong da kajin tumu banwanra ya ka Sinsha Khadar. Kabakam jan syaki paitba. Na kata daw kani ka Sub Center kalau kawai na kita kikundon kibede na ka bertaka jingwan ra industri. Banwan ra ya ka jing sumar kam jan syaki paitba. Kani ka Sub Center kan pe ya ki South Lyngdoh. Dalam bakal kan de Plie ru mau kap bat ka mau kuah mau kiil South Lyngdoh umpetane bana community ba kanina Sub Center kar ay ke sakri da bata chopi sini akani ko kabu na so bam da reban tunbo yanu mentakasi kamne takasi ba Niwan cuban Plie ban kablibon ban aji keren ban aji ruai niwan tasi nagabata banginya tu ya pi ke kiwa nidon kam ban le habang niwan ra ya kani ka Sub Center sakatu kali banai let's say saka health and wellness center kan mana ni dengan propose aku dari bakal ban penting na ba health and wellness center kan dia Plie lang kanika Sub Center hari report bagi pajo bal Plie la yo ban eyes kiwi ki Sub Center kanika Sub Center kadang kami pi ku ki pai ba ban punyon kami kadang kami pi ki pai ba pinwan ban sumar dan kami ka ban kiaba bang es kamba kita sumar ni kinbu bat penlong kuat ya ketu kecaka sumar kumang beli intasi pi kawan ni pihak ya rap kunu ban berkuat pen subai nalu menyala ban siban kani ka Sub Center kamne yo soka kade jopi pai ba nalu menasi kani ka Sub Center kan aino ya de sakri ba ke sumar nakabenta dan kepada terakui. Iku mengalami dan bandian nakabenta kan Yesus stay ngalawai ngatir ngalapakat naik terus tanggung yang melarut ngalapun saudara orang lelak naka NRGS.
Awalnya NRJS nasukumen lakum malis pila senai nasuku pengalaman perkumni ini poilang kiu. Bila setelah kumni kamu poi dengan wan sini kamu lalongi. Inhab ia tidak bentar sini lah perkumni. Dengan persiapan ini let come step nak bentar dengan seluruh keberuan saya itu sebentar tapi nama bah nilai olah yang kawan beli kumni di ingin bersama bentar yang setuju. Kisurok kinti sedikit nilai saja dan surok seungkulai mentah kelaya dan pesesa kuat bagi pebak kisuk kin alam dalam surok. Tapi esi yang ni lembaga JJM ni sekarang kena train lengkap atas skin dok radio dengan bakal kerja produk keba kita bertrain akan taman ayam satu ki telong ceruki long ye ceruki long ye kini ceruki long bantu sok ye pikir kita bagi cucian jauh lebih senang pada dong ketan berkoi. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.